paabak po kaya kayo kaluguran kong kapatad kang Kristo. Pasibayo mititipon tamo, kaning kapag masusya na ning banal a Eukaristiya, kapamilatan daring panalangin at kanto, makyabe tamo king balang metong, ban agawa tayang makabaldugan iting kapag masusyan. Iyabe talo karing panalangin tamo, ding makatuking magpasalamat. Jelly and Doris Pangilinan, Henry and Josie Sampang, Jimmy Magtira, Alex Tiki and family, Paul Gonzalez and family, Royce Ganeth Kabongkal, Noel and Nita Maniti and family, Romel and Glenda Munoz and family, Pamela Jasmine Munoz, Rene and Michelle Mata and family, Francisco Paula Mata and family, Lilian Woodard and family, Nestor and Gloria Sarmiento and family, Merly Makabali and family, Liza Baluyot and family, Ian and Katrina Jane Ordonio and family, Myla Faye Baluyot and family, Adriano and Milagros Tayag, Marina Tayag and Adrian Tayag, Ariel de Guzman and family, Consolacion Gonzalez and family, Edgar Yumul and family, Jessie Ellen Dizon and family, Tita Martinez and family, Edmar Yumul, Omar Ana Marie Angeles, June Faye and CJ Ganya, Jayden Kuyugan, JC Magtoto, Jimmy Perez, Basyong Kuyugan, Christopher Lerum, Basilio Malyari and family, Emilio Macaraeg and family, Rodolfo Gomez and family, Arlene Esguera and family, Kate Kuyugan, Justin Bianca Marquez and family, Evelyn Gomez and family, Emeline Jimenez, Alona Malyari, Remedios Maniago and family, Marlene De La Cruz, Jaime Vilma Tayag and family, Adrian de Guzman, Arnold Catherine Maniti. Para karing ating personal intention, John Andre Pineda, Raymond and Jonalyn Pascual, Carla May Maniti, Vanessa and Hans Henrik Maniti, Vince and Rika Maniti and family, LJ Paula Keith Tayagan family, Evelyn Malyari, Mayor Teddy Tumang and family, Alicia Zaina Asim, Edita Icaro for fast recovery, Bernadette Malyari, Jennifer Janiel J. and Jalen Kin Vergara. Para karing magmasusi king Aldodang Kebaiton, Ruben Gorospe, Teresa Pineda, June Maniago, Sebastian Gonzalez, Charlton Tonggol, Lady Tonggol, Eunice Angeles, Ashley Pangilinan, Ruben Gorospe, Teresa Pineda, Arthur Tumang. Pakipanalangin tala naman po ding kaladwada ring makatuki, Jesus Tuazon, Francisco and Teresita Tayag, Emilia Soliman, Jose Jr. Jose Senior Magtira, Dominga Jerry Magtira, Nicolas Juanita Kunan, Rosalina Sampang, Adelaida Malonzo, Lou Domingo, Azir Tiki, Adoracion Runes, Jet Maniago, Mary Grace Baldemora, Benjamin Fernando, Jason Pineda, Francisco Petrolina Pangilinan, Alex and Beth Macabali, Rowena Clemente, Justina Mendoza, Sarcy Cesar Apo PC Vital, Carlito and Erlina Maniti, Felix and Brian Espino, Kenneth Cruzado, Bienvenido and Seferina Manalo,
Eduardo Martinez, Cesar Munoz, Antonio and Jerry Bautista, Ignacio and Remeda Malyari, Pamphilio Reyes, Juanita Aranilla, Margarito and Alvina Mabuting, Tina Marie Yumul, Jaime David, Robert Maniego, Cesar Malyari Sr., Emelito Tongol, Benjamin Nucum, Rufino Gonzalez, Diosdado Nucum, Narciso Mandap, Reynaldo Villanueva, Romeo Collis, Rogelio Aloro, Rodrigo Ibe, Hernando Mercado, Jason Joseph Maniago, Alejandro Jonathan Gomez, Diosdado Juanita Manuel Gomez, Willardo Malapitan, Jose Junior Gonzalez, Jean Lay Sampang, Leticia and Jesus Pangilinan, Filipinas Ignacio Noel Macabali, Relnelio Llanera, Atilano Oliva Jesus Atienza, Antonio Leonisha Atienza, Juan Cecilia Martinez, Chessy Celso, Adi Policarpio, Maximino Gomez, Carlota Eustaquio Emmanuel Tayag, Loretta Mamangon, Oscar Senior Maniago, Ligaya Ibe, Primitiva Macaraeg, Rufo Senior and Rufo Junior Macaraeg, Loretta Gloria Atienza, Maxima and Danilo Bella Senior, Jonathan Seagal, Rizal and Jansen Gonzalez, Renante Gomez, Soyla Rosal, J.R. Nestor Mamangon, at katatawlian po yabe talo karing panalangin tamo ding magmasusi king Aldodang Kebayton, Jenny Lou Mamangon, Roel Juno Suarez. Kapatad, abe-abe tamong yaning mamuge kang Kristo kapamilatan ning kayang pari at makyabe king pamagkanto king pamuklat adalit.
Mititipon tamong ngeni, anting metong a pamilya, king lagyuning igpam, poning anak, ang poning banal na espiritu. Amen. Jesus sasabihan na kaya katamong ngeni, ako ing mabiya tinape, ing tinape iba't banwa, ing ninumang mangan kaniti, niya kapilan man, at ing laman ko, ya ing tinape ay biya ko, ban niya ing yato. Ing ganong Jesus paratin sanang ibiye iting tinape kaya kayo, at para manatili mo naman kaya kayungan. At kaka antimurin. Ngayon pong aldong iti, Domingo, pagselebran tayo, ing solemnidad ng katawan at daya ng Kristo. At ngayon mo namang Santa Misa ng iti, tanggapan tayo mismo, Kristo king bieta mo. Inyanat sanat, potang tinggap tane, ing ginu, kaniting aldong iti, mananasanang akit diyan naman, ing ginong mabye, king pamibye-bieta mo. Mananasanang apagkalupta mo naman, ing lugod, ampon, ing ganakata mo, lalong-lalo na king balang metong at metong kekatamo. At makanyan mo naman kapatad bang kanita, mas maginya makabaldugan iting kapag masusya na kekatamong piyabay-abayan, ngayon aldong ay si Shantala, ding kekatamong kasalanan, ding kekatamong dewakan at kakulangan kingigpa, at manyawad tamo, king kayang pakalulu ampon kapatawaran. Ikatamongan po, aminan ko. King Diyos sa mapamakalulu, at kakayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip, pamangamanu, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayop, asukat ko sanang dapat. Kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan kong mabayat. Uli nito ay panigapuko kang nuwan na Mariang kapilan man birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. In Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa ng katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Ginoong Jesucristo sa sambanda ka, ikang mabibiyebo salmiking sakramento ning katawan mo't daya, kaniting Eucharistia ikasana ing maging sikanan ming mibyebye king misteryo ning kekang pangaatyo. Adwan miyasa naman kingig pa mingatsyo banwa ing pirasong tinape ning alang pamisagsaga na lugod. Adwan miyasa na karengke kaming kapatad ing metong abye mitutugtog king malugod akasuywan king kayarian anong nuka mabibye kambe ning igpa at ng Espiritu Santo metong adios manggaman king alanangga. Amen. King met mong kasalpantayanan at malalam a kapanaligan, makiramdam tamo ngeni, king amano ning Diyos. Pamamasang iba, king libro ning Dios Ronald Mayo. Moises nga nakimbalayan. Ganakan nyo nung makanano na kayong tinaid ning ginong kayong Diyos, kilub ning 40 banwa king disyerto. Bana kayong iturong maging mababalog, bana kayong panyubukan, at akilala ang aking kabubusala ng pusoyo, banang akit nung tupad kopin o wali, karingkayang kautusan. Te padukwa na kayo, te paranupa na kayo, te pakana na kayo, king mana, ay ayo pa bitasang balo. Ikayo ang pwedeng pimpunan nyo, banketa at alastasyo, king tao, mubukod king tinape, kakanano, karinya mabibye, nune, king sablang amanong mi papasyag, king asbok ning Ginoo. Kakalinguan ning Ginong kayong Diyos, amilwal kay kayo, king labwad ning Ehipto. Iba't king pugad ning pangayalipan, itang tinaid kay kayo, kanitang maleparan at makapangabalad a desyerto, labwad daring mamapingubingan, alakdan, kau, ing pepasibot danum, king pekamasas diling bato, baka yung mika inuman, busal ning lugal ayalang danum. Yung pepakan kay kayo, king mana, keta king disyerto. Pagkabi, ay araman, malit-malitan, din kay kayong pipumpunan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian me ing Ginoo, O Jerusalem. Purian me ing Ginoo, O Jerusalem. Purian me ing Ginoo, O Jerusalem. Purian me ing kekang Diyos, O Zion. Ya ing patibe karing kekang pasbul, at kaya lang panwanan, ding kekang anak. Purian me ing Ginoo, O Jerusalem. Ya ing babye kapayapan, karing kekang angganan, at king mayap diling trigo, karin nakapakabsyan. Potang muto siya, agad iting matupad, ketiking yato. Purian me ing Ginoo, O Jerusalem. Papabalo ing amano na kang Jacob, ding tuntunan at kautusan na kang Israel. Karing aliwang bansa, iti nagewa, roa kikilalo, ringkeyang kautusan. Alleluia. Purian me ing Ginoo, O Jerusalem. Pamamasang ibad, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto.
ing kopa ning kanwanan apas salamatan taking Ginoo. Ewari mga baldugan, king misulusuluta mo, king daya ng Kristo. Ngening miminumta mo, kaniting kopa. At ing tinape, apirarakayan tamo. Ewari mga baldugan, king misulusuluta mo, king katawa ng Kristo. Ngening kakanantaya. Uling ating metong atinape. Itangan, lipat ning dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling misulu-sulutangan, king metong mong tinape. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Talakad tapo nga ni Iban parangalan ing mayap a balita. Ako ing mabiyete nape, at tinipa ibat banwo, ngano ning Ginoo, ing ninumang mangan kaniti, meyo kapilanman. Ing ginuman tabi kay kayo, At kako antemorin, pamamas sa aking maya pabalita, agpang kang sanwan. ligaya kako o Ginoo. Jesus nga nakaring kay kaldan, a Hudyo, ako yung mabiyeti nape, tini pa ibat banwa. Ing ninumang mangan kaniti, miya kapilan man, ating laman ko, ya ing tinape, ay biyeko ban miya ing yato. Uliniti, mapali lang mibadbaran ding Hudyo, nga nang mipakutang, makanano ng ayebye kay katamo, ning tawong iti, ing kayang laman, bata mong apangan, nga ng Jesus karela, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, nung eko mangan king laman, ning anak ning tao, at minum king dayana, eko mie king sariliyo. Ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, antiyang bie atinyang bie alanganga, at pasublyan king mie king tauling aldo. Uling ilaman ko, tunay ang pamangan, ating kanakong daya, tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, manatili ya kanako at ako, manatili ko kayo. Ing mabiyaig pa, tinubod na ko, at king uli na, mabibiye ko. Anti mo naman ing mamangan kanako, mabibiyaya king uli ko. Itiya ing tinape, tinipa, ibat banwa. Iya antiing pengan ding pipungpunan nyo, mengan la dapot kay bat metela, ing mamangan king tinapeng iti, miya kapilanman. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kako o Kristo. Maya payabak po kay katamongan,
Pwede tala po bang pakigreet with smile din kasiping tamo mahayap ayabak kapatad. Nung lalawan tamo kaluguran kong kapatad kang Kristo, kakapupos na pa mo po ning bulan ning Mayo at balo tamo na ing Mayo bulan ning marakal a piyesta. At kompleto ing piyesta nung alang pamangan inyasa at magluto at magtawula ring tao mangumbirala papakanla magluto lang dakal at miyayaliwang pamangan ay pagkaring-karelang bisita. May kading mahilig makipamiesta kaya kayo ikwada ng miskop a pantalon o kaya naman may naba at may ngaragulayat siyan o kaya naman linolo bilbil inyang bulan ning Mayo. Dapat ngayon ng aldong ay kaluguran kong kapatad, kaya katamong anting metong akapampangan, kaya katamong kultura, metong apag maragul tamo, yapin ing mahilig tamong magluto. Ing biyasat tamong magluto at manyaman niya ing luluto tamo. Kaya balitan tamong manyaman pinaman talagang magluto. Bakit? Uling burita mo ing mamangan, mag-enjoy tamo king kakatamong kakanan, at mahilig tamo talaga king pamangan. Nung lalawan tamo kapatado at pisasabihan tamo pamangan. Uling ngening aldong ay ti kaluguran kong kapatad, pag masusyan tamo ing solemnidad ning katawan at daya ning ginutamong Hesu Kristo, ing tatanggapan tamong pamangan pag makyabe tamo king Santa Misa. Ngening aldong ay ti pagselebran tayo ing Corpus Christi. Ing Corpus, menibat siya po king amanong Latin, na ingburi ng sabihan king kapampangan, katawan. Ing katawan ng Kristo. The body and blood of Christ. Ing katawan ng Kristo, kapatad, ababiyan na kaya katamo, ing pamangan. At aliwa mo ito, ikatamong tatanggap king kayang katawan, mahaginta mo muna pong maragul a katawan ning kaya katamong Santa Iglesia. Mahaginta mo muna mang pamangan para miyag paglugod, miyampang ganaka, miyampang kabanalan para karing sabla. Nganaping pong Yesus king ebanghelyong dimdam tamo, ako ing mabye tinape ibat banwa, ing ninuman mangan kaniti miya kapilanman. Metong niya pong espesyal at tinape ing Ginoo. Pamangan niya ibat king igpa. Metong yang Diyos akatawan tinape yamo namang maka Diyos kaya katamong tatanggap at maniwala kayo. Tandaan ng tamo kapatad, Kristo tinipaya ibat king igpa. Metong yang tinape, metong yang katawan, aliwa mo itang sexy, ayakakit yu kareng letrato, ing ginutamong Yesu Kristo, katawan niya, tinape yang magpakabsi at mamiesikanan, kaya katamo, king kaya katang pilubluban, king kaya katang pisikal na pamikakatawan, pati namo naman, king kaya katamong espiritual apami biyebye. Nung lalawan tamo kapatad, ing katawan ng Kristo, metong yang tinape. And it is very interesting to discover na ing katawan ng Kristo anting metong atinape atin niya pong maragol apamihawig king amanong Tagalog katauhan. Katauhan ing buri ng sabihan tao. At ing katauhan mga baldugan butol mo, mga baldugan balat mo, mga baldugan laman mo, nune
ing kekatamong mismong pangatawo. Nung sinabi ng Jesus na ing kayang katawan, yang tinape ning be, anting pamangan kaya katamo, agpang namo naman king mebasang ebanghelyo, agpang kang sanwan, ing buri ng sabyan, ing katauhan ng Kristo, ing pangatawo na, yang kaya katamong kakanan, yang kaya katamong apusan at pakyapusan, page mayayari ing Santa Misa. Nung lalawan tamo kapatad, agkatana katamo, pagi mapupupos ing misa at tinggap tayo Kristo, piblasan tayo dapat ing kaya katamong sarili, king kayang panga tao. At sigurado, yang magdalang tula, kaya katamong sabla, uling pakab siya na katamo, ning ginutamong Heso Kristo. Pwede tala po bang pakisabihanan din kasiping tamo ngayon kaurasan iti kapatad pakyapusan me ing ginong tinggap mo. Sige po ika. Kapatad pakyapusan me ing ginong tinggap mo. Nganapin pong San Agustin ning Hipo, sabi na, we become what we receive. When we receive the body of Christ, magintamong tune metong kaya, we become united in His one sacred body. Totoo naman, kaibigan, kailangan natin si Heso Kristo sa buhay nating mga Kristiyano. At kailangan natin siya upang siya mismo ang manguna at mamuhay sa buhay ng bawat isa sa atin. Upang sa ganon, ang buhay natin ay makatanggap din ng buhay na walang hanggan. Pakisabi po ulit sa iyong katabi, kapatid, be like Jesus. Sige po, kayo. Kapatid, be like Jesus. Kutang, o ba't kaya pamangan ing pinili ng larawan para king sarili na ning ginutamong Yesu Kristo inyang tauling apunan? O bate kaya musika, pakiramdaman nyo ko nga na sana. O batali kaya tala o batuin, paningningan nyo ko nga na sana ning Ginoo. O bate kaya sampaga o kaya namang bulaklak, bawan nyo ko nga na sana ning Ginoo. Jesus kapatad, pamangan niya ing tutong kailangan. Pamangan niyang tutong kailangan ning kakatamong pamikakatawan. Sasabihan dapin king amanong English, ing katawan ng Kristo, it is the essential Jesus. Ibig sabihin, kailangan natin si Jesus sa ating buhay. Pansinan niyo po kapatad, ingapong Ginoo, potang alayo king biyeyo, nanong malyari, maginyang miserable, ingke kayong pamibiyebye, maginyang marok, matsura, nung makalawot ka, kingapong Ginoo. O kaya naman ng kay, potang minsan, tatanggapan tayo ni Kristo, king pamibiyebye tamo, anting Kristiyano, anting disipulo ng ngening kasalukuyan, apanawon. Dapat, potang tatanggapan tayo ba, Jesus, kakit deba kayang tune kay katamo, ingapong Ginoo. Lawin nyo na po rin kasiping nyo, kakit po ba i-Kristo, o kakit po itang kasiping yung machismis, o kaya naman itang dakala pamangalalo, king kaya kang pamibiyebye. Tandaanan tamo kapatid, ingapong Ginoo, mo po kabod appendix o atdo, o kaya naman tonsil, pwede mong palako, o kaya naman pa-opera. Ingapong Ginoo, may ngari ang puso. Nung alayo, eka kapilanman kumabye. Eka kapilanman kumalwat keti kingyato. Sigurado kang mate nung alaya ing apong Ginoo. Engkutang kapatad, Kristiyano kapin kayang mabye o Kristiyano kang mete uling makalawot kaking apong Ginoo pauli da ringkekang
pamikasala. May Jesus ka ba sa puso mo? Meron po ba o wala? Naroreng aliwalulwal mo king nga kayo. Kareng karelang arong. Ating kayo po bang Kristo? Kareng puso yo. Yes or no? Mekad kapatad. Ing pakibat tamo sana. Potang tinggap tane. Jesus. Sigurado. Paneta ng sabyan. At suya ing apong Ginoo. King kanakong pangataw. Na ing Diyos at suya kanako, mabibiyaya kanako, at ing panugaling Diyos, apapaltoke king biyeko. Inya sana kapatad, balang pinandit ning biyeta mo, mayayakit ya mo po naman po sana king puso, ampong kaisipan, ampong pamidapat-dapat tamo, ing panugaling apong Ginoo. Bang kanito, ikatamongan, at tatanggap king kayang katawan, king kayang daya, king katamong Eukaristiyang gagampanan, ikatamongan, tanggapan taya naman, ing biye alanangga. Kadua kapatad, king gagampanan tamong misa, tandanan tamo, ing mismong tatanggapan tamo, katawan at daya ng Kristo, amaging ikatamo. May king malagwang pamaglarawan, Kristo yang mag-ari, king bietamo, uling at suya kaya katamo. Inya, we become what we eat. We become what we receive. Nung baluye po ing istorya na pong Papay the Sailor Man, nino po itami kabalo ketang palabas sa iti. Papay the Sailor Man, kareta pong aliwang senyor na keti. Kata pong senyor, pekad baluye po ing istorya ng Papay the Sailor Man. Pota pong may naya ing kayang pamikakatawan ing kay mga niya po ketang amanuan tamong spinach at ketang pinandit anong nukarin pengana na iting spinach sikan ne pamikakatawan. Nung tutuyapin kaya kang Papay the Sailor Man, nung nanoing susubo tamo, nung nanoing kakanan tamo, king kakatamong puso, ya naman ing lulwal king kaya katamong pangataw. Sabi dapin po, nung bisakang komitis o bisakang kuminis akutis, mangan kang kamatis. O kaya naman, nung bisakang mikadiabetes, panyamalan mo, ing mayo mo. O kaya naman, nung bisakang kumabaya, ing kekang pamibiyebye, mangang kang dakal, agule. O kaya naman, nung bisakang taba at bisakang dagol, mangangkang dakal ice cream o kaya naman fast food. Tandanan tamo kapatad, nung nanuman ing lulub tamo, king asbuk tamo, iya ing maging ikatamo, king pangatawo tamo. Makanyan mo naman po, pangaras king apong Ginoo. Nung tatanggapan tayo at kakanan Kristo, ya naman po ing lulwal kareng kaya katamong pangataw. Tandanan tamo kapatad, Kristo babye na ing sarili na anting metong apamangan. Anti niya mo naman pong maragul ay epekto king kaya katamong pamibiyebye balang Domingo, balang Aldomisa, kaya katayang tatanggapan. Mumunang dili, nung tatanggapan may Kristo, mas mipapalapit tamo kang Kristo kapamilatan na ning pamisan metong tamo kayo. Kadua, maging kawangis na katamo ning apong Ginoo, king kayang dapat at panugali, uling king kapag nasantamong paluban tayo, king kaya katamong mismong pamibiyebye, ampon, king kaya katamong puso. Katlo kapatad, potang tatanggapan me, ing malugod a Diyos, maging tamong tapat kayo, uling kakaburian tamong tuki, king misyon na, ampo king yapak na, anting mayap at maganakang Kristyano. At katataulian kapatad, potang tatanggapan me, ing ginutamong Yeso Kristo, miya mo kabut tatanggapan ing kayang sarili, tatanggapan miya naman ing kayang lugod, ing kayang kapatawaran, at ing kayang panaral abye alanangga
king katamong pamibiyebye. Inyasat sana kapatad bilang kapupusan, kabang tatanggapan may Jesus king biyemo, ngening aldong iti, tandanan mo na aliya mo kabud merienda o simpleng pamangan, ingke kang tatanggapan ngening misa. It is Jesus Himself coming to you to fill your heart with His love. And may this moment help you to grow closer to Him every day. And may you always remember that Jesus loves you very, very much. That's why He offered His life and His self for all of us, now and forever. Amen. Talakad tangan po. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya, nilalang King Banwo ang ponyato, at kang Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal espiritu, mibayit kang nuan na Mariang Birhen, nila sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, King Katlungaldos sinubliyang mebye, pepaitas si Banwo makalukluk, wananing Diyos ipanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka rin mabye ang pon mga mate. Sasalpan tayo ko, King Banal Espiritu, King Banal Akapulungan Katoliko, King Pamisamak ding Banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang Mering Mete, at King Bie Alanango. Amen. manalangin tamo, baning Ginong Yesus ang tabayanan nore, king dalan ning bie, ring anggang mahu kayo, nga tamong manalangin manatili ka siping mi o Ginoo. Manatili ko siping mi, O Ginoo. Ban king mabilog ayato, ing Ginoo yaing maging sikanan ding tatanggap king kayang katawan at daya. At ing maging kayan tabero king bie. Manalangin ta king Ginoo. Manatili ko siping mi, O Ginoo. Ban i Jesus aginuta mo. Yo ing maging sikanan ding mirarake king karelang tinape karing kapatid do. At ayagyag do sano, retang epabyasang mirake king karelo. Manalangin ta king Ginoo. Manatili ko siping mi, O Ginoo. Ban i Jesus aginuta mo. Yo ing maging sikanan daring magkasakit manakit king karelang tinape at ding kewalan obro. Manalangin ta king Ginoo. Manatili ko siping mi, O Ginoo. Ban i Jesus aginuta mo. Yo ing maging sikanan daring masakit at tatanggap kayo at detang malyaring tanggap kayo. Ban ki makananumang paralan, maging malapit ya naman karetang makapakinabang. Manalangin ta king Ginoo. Manatili ko siping mi, O Ginoo. Ban i Jesus aginuta mo. Yo ing maging kakatang sikanan, ita mo makatipon keti, para king Eukaristiyo. Ban ya ing maging kakatang tula at sibol, ning pamisan metong at pangat tagulaling, king balang metong at metong. Manalangin ta king Ginoo. Manatili ko siping mi, O Ginoo. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan tamo. Iuli no sano king kayaryan ng maligayo, ring kapatid tamong mayango na biye. Ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamiso. Ipanalangin ta king Ginoo. Manatili ko siping mi, O Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapag nasan. Manatili ka siping mi o Ginoo, ikang maging biyemi at tula ngeni kapilanman. Amen. Lukluk tamo po at kabang darawon tayong sarili tamo, king kapamilata ning tenapay at alok, ikanta tayo ing dalit, king pamagdalog karing ain.
Manalangin kayo kapatid baning kay katamon daon matanggap harapaning Dios sigpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ng Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapuri ang ni kaligaya ning lagyuno, king ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Ginumanan na sa nanging tinapi at kalis sa darawon mi, iyatad na king kaya kaming iglesia ing pamisan metong at kapayapan at atalakaranda, itiyadon mi king lagyo ning Ginong Jesus. Amen. Ing ginuman tabeyo kaya kayo, At kaka antimurin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa. Dios king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi, king tauling apunan, kabang makaluklukya, king lamesa, kambering kayang apostol, tinawon na kayang sarili keka, anting alang musing akordero, ing mitatanggap, aayin, ababye, ganap, akapurian keka, Kristo binyene kaya kami, ing kapigaganakan king kayang pamaylasa, ban ipagkalam na kaya kami, ing kayang makakabus au paya, manggaman king kapupusan ning panahon, kaniting maulang sakramento, pakanan me ing balayan mo at pasiknangan mo king kabanalan, ban ing pamilya ning meto ketawan, lumakad yaking sala ning metong akasalpantayanan, king metong apami samak ning lugod, lalapit ke ngeni ke kaniti, kapag mula lang sakramento, ban makisulo king kekang dulang at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ing yato makisan metong ya king banwa ban ikanta ing bayong dalit ning pamaglalang kabang sa sambanda kat pupuryan manggaman kapilan at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banaloy pa iking panibatan ng sablang kabanalan, nulinita pagparalampumi, ing pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo mi daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, pirasun at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan ami dawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinwane ing kalis. Pasibayo yang pepasalamat kaya ka at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iti ing kalis ng kanakong daya,
ing daya ning bayat alang hanggang tipa na may bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyek tayong misteryo ng kasalbandayanan. Inyang inigaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebian ng anak mo. Darawon mi kaya kaiting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pamagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi oig pahing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Leo kalabing apat, ing Papa mi, Florentino, ing kaya kaming obispo, at ing Yamong Paul, ing kaya kaming kura paroko, at ing sablang pari. Ganakan mula naman din kapatad ming pepay nawan at maninayang subling mi, at ing sablang miyang unabie, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alananga, ban kambe ng Maria, ing Birhenen duning Diyos, isanoseng kayang esposo, kambering apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kaban ning panawon, apurian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. Sa pamamagitan ni Kristo, kambenat kaya, higpang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan hanggang pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang hanggang. Ngayon manalangin tamo, king mit mong kapanaligan at lugot, king igpakaring amanong tiro na ning ginutamong Yeso Kristo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi ban, king kasaw paning kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nalawan mo yung kasalpandayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabe sana kapilan man kaya kayo, At kaka antimurin. anting metong nga pamilya ng Kristo, yagpang tayang king balang metong at metong ingwaga ning kapayapan. Kapayapan po, kaya katamangan, peace be with you. Peace be with you. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalako king kasalanan ng yato, mapalad larang mayawos king apunan ng kordero.
alakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginoong Jesucristo, babiye mo kaya kami, ing kaya kang katawan at daya king Eucharistia, anting metong atanda, king agyamang ngeni, karake mo na kami king biye mo. Mananasa ng akamtan ming lubos iti, king kayarian anong nuka mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Let us all be seated for some announcements po. Maya pa abak po kaya katamungan. Kababaluan po para karing King Tauling Aldo ning Kapanyausan para King Ordinasyon daring maging bayong pari king kaya katamong Archdiocese. Mumuna po, Reverend Kevin Adriano Simbulan, ma-ordain niya King June 15, 2026, 9 a.m. karin King Parish of the Lord's Resurrection, Madapdap Resettlement Center, Mabalacat City. Kadwa po, Reverend John Paul Tolentino Toting, ma-ordain niya po King June 19, 2026, 9 a.m. Karin King San Nicolas de Tolentino Parish, Santa Cruz, Poblacion, Macabebe, Pampanga. Katlo po, Reverend Alan Paul Lianco Mariano, ma-ordain King June 23, 2026, 9 a.m. Karin po King Most Holy Name of Jesus Parish, San Roque Pitas, Arayat, Pampanga. At yung katataulian po, Reverend Harold Coronel de Guzman, ma-ordain King June 26, 2026, 9 a.m. Karin King Our Lady of Fatima Parish, Hensonville Subdivision, Angeles City. Nung atin kayo pong balong kasangkanan para ela po ma-ordain ng kaya katamong candidate para king pamagpari, pabaluan niya po yung kaya katamong parokya, yung kaya katamong parish priest, si Among Paul, or yung archdiocese po, king kaya katamong Archbishop King Seminaryo. Pasalamatan tayo naman po yung magmisang pari, kaya katamong Ngeningaldo. Maka-assign niya po king Minor Basilica of the Holy Rosary Parish, King Angeles City. Reverend Father John Henry Yutok. Palakpakan tayo po. Buong dakal pong salamat King Pamanimuna, King Misa Ngeningaldo, at asahan mo pong magbalik kayo po at pagmisa po ang parokya. Salamat po. Talakad tangan po. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kako ang timurin. at bendisyonan na kayo ning mayupayang Diyos, kambeda rin kaya kong pamilya, kingig pa, anak kamponing banal espiritu, Amen. ing misa mi daw ne, umen ako king kapayapan, bang suywan at luguran, ing ginutamong Heso Kristo. Salamat, King Diyos.